Dobro večer, dame i gospodo, dragi sugrađani i gosti. I dobrodošli na već tradicionalnu gala večer Plesnog centra Carlotta Grisi iz Umaga. Buonasera signori e signori, cari cittadine, cari ospiti e benvenuti alla tradizionale serata di gala del centro di danza Carlotta Grisi di Umago. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the traditional gala event of Dance Center Carlotta Grisi from Umag. Večeras će naše polaznice svih skupina, kao i naši dragi gosti, pokazati što su sve naučili i pripremili za vas u ovom posebnom ljetnom seminaru koji se održavao tijekom ovoga tjedna. Tonight, our participants of all groups, as well as our dear guests, will show what they have learned and prepared for you in this special summer ballet seminar that is being held during this week. Želimo se zahvaliti gradu Umagu na velikoj pomoći i podršci, gradonačelniku gospodinu Viliju Basaneze, ustanovi Festum i svim našim večerašnjim gostima. Stasera i nostri allievi di tutti i gruppi, nonché i nostri cari ospiti, mostreranno quello che hanno imparato e preparato per voi in questo speciale seminario di danza estivo che si è svolto questa settimana. Un grande grazie anche alla città di Umago per il grande aiuto e sostegno al sindaco signor Vili Basanese, nonché all'ente Festum e a tutti i nostri ospiti. Može pljesak? Naravno, prve goste ste već vidjeli, to su naše umaške mažoretkinje. Ponosno koračaju, a naravno jedno veliko hvala i plesnim pedagozima koji su u ovom tjednu prenosili svoje znanje i svoju ljubav prema baletu polaznicima seminara kako bi ova večer bila posebna baš kao što su i one. Timea Katinić, Ivana Ladavac, Ersilija Nikpalj, Irina Koteleš i naravno Mirna Sporiš. Molimo jedan zasluženi aplauz. Ovu večer otvaraju učitelj i učenik, prošlost, sadašnjost ili budućnost. Broj u kojem Timea, koja je potpisao koreografiju, prikazuje sebe kroz ogledalo gdje ponovno vidi sebe kao malu balerinu, Nikolu. Introspektivna je to koreografija u kojoj je ogledalo metafora našeg unutarnjeg svijeta, naše borbe, naših saznanja i ljubavi. Timea Katinić i Nikol Kovačević.
slobodno još malo zaplješćite našoj Timeji i Nikol. A naš glas daleko se čuje. To je broj kojeg su polaznice Plesnog centra Carlote Grizi već izvele na svečanom otvaranju Novigradskog proljeća, no red je da njihov glas odjekne i večeras. Tema ove koreografije je krug u kojem se kroz emotivne, strastvene i moćne plesne pokrete prikazuje snaga žene. Večeras plešu baby, srednja i velika grupa u koreografiji Mirne Sporiš. La nostra voce si sente da lontano. Il tema di questa coreografia è il cerchio, attraverso movimenti di danza pieni di emozione e passione, mostrando la forza delle donne. Sulla coreografia di Mirna Sporiš ballano tutte le nostre allieve. Our voices heard far away. None of this choreography is a circle in which the strength of a woman is shown through emotional, passionate and powerful dance movements. 3 ages of our participants dancing in the choreography of Mirna Sporiš. Enjoy!
My hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom. Out of darkness into this world, through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair, we will not lower our voice.
Preklinjem te. Ostani još dugo sa mnom. Ali možda me to neće spasiti. Neće. Ali bez tebe ne znam kako. Voli me kao što voliš prijatelja koji zauvijek odlazi. Ali želim da me voliš. Jer ne znam kako da volim sebe samoga. Zasigurno niste prepoznali, ali bili su ovo stihovi pjesme Vojla, koju će nam otplesati baletni duet Lenide Andreja Ladišić i Noemi Vuk. A koreografiju su osmislile same naše cure. Laura, Leni i Noemi. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Ici, moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà, 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 Bile su ovo naše predivne Noemi i Leni, a sada nam stiže srednja grupa sa koreografijom Mirne Sporiš uz vesele note tarantele. Tarantela je talijanski narodni ples karakteriziran veselim i brzim koracima, popraćen koketnim ponašanjem između plesnih partnera. Plesačice često nose def, odnosno tamburine. Now it's time for our middle group of ballerinas in choreography of Mirna Sporiš. They are dancing tarantella, couple folk dance of Italy characterized by light, quick steps and teasing, flirtatious behavior between partners. Women dancers frequently carry tambourines. Stasera, per voi, no colonia, ma danza popolare italiana a passi allegri e veloci. Tarantella.
Ovo dalje slijedi nam Raimonda, solo varijacija klasičnog baleta u izvedbi Laure Buršić, pred kojom je zaista velika budućnost u svijetu baleta i umjetnosti. Ovu je varijaciju nedavno vrlo uspješno plesala i na baletnom natjecanju Slovenska priz u Zagrebu, gdje je dobila i posebno priznanje. U originalnoj je to koreografiji Mariusa Petipa iz 1898. godine. It's time for Raimonda, solo variation of classical ballet performed by Laura Buršić, who has a great future ahead of her in the world of ballet and art. La nostra Laura ha ballato anche con successo in una competizione Slavenska prija Zagabria, dove ha ricevuto anche una bella notifica, no? Ma adesso abbiamo la variazione solista di Raimonda del balletto classico eseguito da Laura Buršić. Može još jedan veliki pljesak za našu Lauru. Hvala, hvala. A sada nam slijedi solo varijacija Medore iz trećeg čina baleta El Corsaire. Sve produkcije El Corsaira postavlja baletni majstor Marius Petipa za carski balet iz Sankt Petersburga od sredine do kraja 19. stoljeća. All productions of La Corsaire are staged by the ballet master Marius Petipa for the Imperial Ballet of St. Petersburg throughout the mid to late 19th century. A večera za vas pleše naša umažanka Luna Jušić, na koju smo izuzetno ponosni jer je nakon umaške baletne obuke položila audiciju za Milansku baletnu školu Academia Teatro alla Scala gdje je i diplomirala. A sada već radi i pleše drugu sezonu u francuskom Toulouseu u operi National du Capitole Luna Jušić.
sada nešto malo drugačije. Slijedi nam Alfama. To je poznata pjesma još poznatije pjevačice Amelie Rodriguez. Ona nam pjeva Fado ili po portugalskom Sudbina. To je glazbeni žanr koji se prati još od 1820. u Portugalu, a karakteriziraju ga tužne melodije i tekstovi, često o moru i o životu. Naziv za glazbu je saudade, nostalgija, čežnja za domom ili za voljenom mozgu. A večera za vas, naše velike djevojke u koreografiji Mirne Sporiš. Alfama! Quando Lisboa anoitece como um veleiro sem velas, a Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a Alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros da ansiedade que à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto. A Alfama cheira a saudade, a Alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. A Alfama não cheira a fado, outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Stiže nam još jedna gošća i to je Katarina Bužić, koja se kao 9-godišnjakinja preselila u Budimpeštu te krenula u baletnu školu Hungarian Dance Academy, na kojoj upravo i diplomirala. Položila je audiciju i primljena je u baletni ansambl u kazalištu u Gjoru. Katarina je vrlo emotivan plesač, te strast unosi u zaista svaki pokret. Ovo je tek njezin početak u svijetu baleta, a sudeći po ovome što ćemo vidjeti, ne sumnjamo u uspješnu karijeru. La nostra prossima ospite è Caterina Bužić, che a 9 anni si è trasferita a Budapest ed è iniziato la scuola di balletto all'Accademia di Danza Ungherese, dove è appena laureata. Inoltre ha superato l'audizione ed è stata accettata nel corpo di balletto del teatro di Győr. Caterina è una ballerina che presenta passione in ogni passo che esegue. Questo è solo il suo inizio nel mondo del balletto e a giudicare da quello che vediamo stasera non dubitiamo in una carriera piena di successo. Na poznatu emotivnu pjesmu Edith Piaf, Non je ne regrette rien, pleše nam Katarina Bužić.
le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. Logičan nam je ovaj prijevremeni aplauz, može još jednom pljeskom podržite Katarinu. A sada je vrijeme za Pas de Trois, varijaciju iz prvog čina Labuđeg jezera koju će nam otplesati Rijana Krebel, Eliza Racman i Noemi Vuk. Koreografija po originalu Marius Petipa. Pas de Trois, variation from Act 1 of the Swan Lake, performing Rijana Krebel, Eliza Racman and Noemi Vuk with the original choreography of Marius Petipa. Dočekajmo aplauzom ovaj baletni trio. Zaista impresivno večeras. Bravo, bravo cure. Možemo vas još malo čuti. Zaista, ovo je jako čarobna večer, ali ono najbolje tek dolazi. Slijedi nam Esmeralda. To je balet u 3 čina inspiriran romanom Notre Dame de Paris Victora Huga iz 1831. U originalnoj koreografiji Gilles Perrault, a na glazbu Cesare Puglia.
Prvi put ju je izveo balet Kraljevskog kazališta u Londonu 9. ožujka 1844. s Carlotom Grisi, po kome naš plesni centar nosi i ime. La Esmeralda is a ballet in 3 acts inspired by the 1831 novel Notre Dame de Paris by Victor Hugo, originally choreographed by Gilles Perrault to music by Cesare Pugni. It was first presented by the Ballet Her Majesty's Theatre, London, on 9 March 1844, with Carlotta Grisi as Esmeralda. A večeras za vas pleše naša divna Esmeralda Lenide Andreja Ladišić. Želimo pohvaliti i istaknuti kako je Leni položila nekoliko audicija za daljnje baletno obrazovanje. Akademija Ukrajina di Balletto u Milanu i Joffrey Ballet School u New Yorku. Što god Leni odabrala, mi joj naravno želimo svu sreću na njezinom daljnjem baletnom putu. A sigurno joj znači i nagrada Carlotta Grisi koju je nedavno dobila kao mladi talent u Zagrebu. Dame i gospodo, signori i signori, Leni kao Esmeralda. A sada ponovno imamo čast predstaviti vam naše čudo od djeteta, Nikol Kovačević, koja je rođena u Viženadi i svi ju već nazivaju nasljednicom i novom Carlottom Grisi. Tako je, 200 godina kasnije rodila se djevojčica sa nevjerojatnom blagošću, muzikalnošću i čudesnom sposobnosti izvođenja svakog baletnog koraka. A njezina čarobna ekspresivnost dodatno oplemenjuje svaki pokret kojeg izvodi. Vidjeli ste ju već u nekoliko izvedi večeras, a gledati ćemo ju i sve više u budućnosti jer joj je tek 9 godina. Nikol Kovačević na notama skladbe Feridol, u koreografiji Nikolaj Legata.
Idemo dalje, andiamo avanti. Tako je, nakon ovog malog cukera, pripremite se na malo drugačiju plesnu točku. Kroz ovaj baletni seminar naše balerine imale su priliku susresti se s drugim stilom i ritmom. Naša srednja i velika grupa predstavljaju vam salsu u instrumentalnoj verziji, a posebnu pažnju posvetite ritmu instrumenata klave koji će vas povesti kroz ovu plesnu točku. Koreografiju je osmislila Ivana Ladavac, koja je također svoje prve baletne korake napravila baš ovdje u Umagu. Drago nam je da je svoju ljubav prema plesu nastavila kroz svoj život, te je sada instruktorica salse i bachate. E adesso qualcosa di completamente diverso. Attraverso questo seminario di balletto le nostre ballerine hanno avuto l'opportunità di conoscere stili e ritmi diversi. Il nostro gruppo medio e grande vi presentano una coreografia di salsa in una versione strumentale. La coreografia è stata creata da Ivana Ladavac, che ha incominciato i suoi primi passi di balletto proprio qui a Umago. Siamo lieti che ha continuato il suo amore per il ballo diventando un insegnante di salsa e di bachata. Signore e signori, godetevi questo caldo ritmo estivo. I nakon ovih vrućih latino ritmova stiže nam ponovno naša Luna.
koja pleše varijaciju Kitri iz baleta Don Quixote. Don Quixote je balet u 3 čina, temeljen na epizodama iz poznatog romana Don Quixote de la Mancha Miguela Cervantesa. Izvorno ju je koreografirao Marius Petipa na glazbu Ludviga Minikusa, a prvi put ju je izveo moskovski Bolšoj balet u prosincu 1869. godine. Pogledajmo kako to izgleda danas uz Lunu Jušić. Divna naša nasmiješena Luna. A idemo mi dalje. Till we met again. Do ponovnog susreta. Dok se ponovno ne vratim natrag u svoj dom. Pleše nam Leni, koja za sada odlazi na školovanje. Međutim, uvijek ćemo ju dočekati raširenih krila kao i sve naše balerine koje su u jednom trenu otišle, ali vratile se svome domu. Uživajte u glazbi Paganinive rapsodije, u koreografiji Mene Skoriš i emotivnom nastupu naše predivne Leni de Andrea Ladišić.
music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Daniel, ne znam za Šta je ovo tebe, sad bilo? ja ovu točku nemam u programu. Ali nemam ni ja, valjda sam opet previšao kartice. Nije prvi put. Ljudi dragi, ovo je iznenađenje bilo svima, ovo je iznenađenje spremljeno za vas, sve goste, ali najviše je ovo iznenadilo, vjerujem, polaznike ljetnog baletnog kampa i one koji su cijeli ovaj tjedan proveli sa našim baletnim pedagozima, a nisu ni slutili da će upravo voditelje vidjeti u ovoj predivnoj izvedbi. Ne znamo jeste li primijetili, ali svaka je plesna pedagoginja, odnosno voditeljica, bila u plesnim papučicama koje su karakteristične njezinom, tako je, osobnom stilu. Još jedan aplauz za naše baletne pedagoginje. Ćemo vas i pozvat gore, može? Mislim da ste stvarno zaslušali. Jače, jače. Hvala lijepa, divne ste bile. A stigli smo skoro pa i do samoga kraja, a za kraj 4 godišnja doba. Vivaldijeva poznata glazba poziva na ples i često se izvodi u kazališnim kućama diljem svijeta. Tako je, emocije odzvanjaju u svakoj noti i postavljati koreografiju na ovu glazbu, kažu, bio je pravi užitak. Proljeće će nam otplesati naše najmlađe učenice. Srednja grupa pleše živahno ljeto, a jesen plešu naše velike balerine. Zimu plešu sve polaznice zajedno kao krunu svega naučenog u ljetnom baletnom seminaru. Ovu koreografiju potpisuju Timea Katinić, Irina Koteleš i Mirna Sporiš. Uživamo u plesu od kojeg će vam zasigurno zatikati srce.
koja je ovo večer bila. Bome. Još jedan put, jedan veliki pljesak za sve naše polaznice ljetnog seminara organizacije Plesnog centra Carlotte Grisi iz Umaga. Sve ovo što ste vidjeli večeras su odradile samo u jednom tjednu. Isto tako jedan veliki pljesak, da ću ti da pričaš. Još jedan veliki pljesak za naše gošće Katarinu i Lunu. I naravno za naše umaške mažorete. A sada, sve ovo danas, večeras, ne bi bilo moguće da nije bilo ovih nekoliko posebnih osoba. Timea Katinić, Ivana Ladavac, Ersilja Nikpalj, Irina Koteleš i naravno Mirna Sporiš. I eto iz ove njihove kratke završne pozicije i poklona još jednom ćemo svih kratko pozdraviti. Dear ladies and gentlemen, dear friends of ballet and art, we thank you once again for being with us tonight and supporting our ballerinas in this magical summer story. We wish you to carry this love shared by our participants tonight in your hearts for a long time. Care signore e signori, cari amici del balletto e dell'arte, vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi questa sera in questa magica storia estiva. Vi auguriamo di portare a lungo questo amore nei vostri cuori che le nostre alunne hanno condiviso con noi stasera. Draga publiko, drage dame i gospodo, dragi prijatelji baleta i umjetnosti, hvala vam što ste večeras bili sa nama i podržali naše balerine u ovoj čarobnoj ljetnoj priči. Želimo vam da ovu ljubav koju su naše polaznice podijelile večeras još zaista dugo nosite u vašim srcima. Naravno, možete. Slobodno aplauz. Još jednom htjeli bismo vam se zahvaliti, isto tako mojoj dragoj prijateljici, kolegici Luani, jedan veliki pljesak i za nju. To je velika čast raditi sa tobom, surađivati. Hvala ti, također potpisujem, pa jedan aplauz i za kolegu Danijela. I još jednom, dragi svi, želimo vam stvarno se zahvaliti od srca što ste bili večeras s nama i stvarno vam želimo jednu ugodnu večer. Vidimo se do godine, na istom mjestu.